Ел-юртым, улу Кырым, Кара деңіз янында, Жесур, ишкыр, гүзел халқым, Яшай азиз топрағында. Мераба, урметлі телесерджилеріміз, Эбетті, әрбіріміз үшін ватан, туған көйлерімізден башлана. Бүгін ісе тарих ізлері программасы Ускут көйіндедір. Білгеніміз кібі шымдылық Ускут көйі Алушта районында Ускут өзені вадисінде ерлешмекте. Дігер көйлерден Ускут айрылып тұрмақта. Шу ал койның башқа көйлерден бір yüksекlikте ұзақ ерлешкенінен бағлыдыр. Мисал үшін, койге ең яқын деп Ени сала, яни Красноселовка койы сайыла. Эвелері, кой халқы әм ер қызғанып, әмде эчнебилерінің үжумлерінден қорқып, оз әулеріні денізге тер жапларда құрғаныр. Bu köyümü ben pek güzel hatırlıyorum. Ben hatırlarım, gezerdik, oynardık, gezerdik bağlarla, her birini görerdik. Şimdi çok söylemesem de, az söylesem de bir karar umur kurduk inşallah. Bu köye camimiz var idi. Herkesinin evleri var idi. Herkes evlerine yaşardı. Balaban koydu. Ben bu köyün hepsini bilmiyorum. Ya ben balaydım, çok gezmezdim, korkardım gezmeye. Көйге я Алушта, я да Қарасу базар шерлерінден кечкен yolмен келмек мүмкіндір. Қайсы бір yolны сечкен олсаңыз да, yol бойындағы шаане манзаралар сізні первассыз қалдырмас. Шындылық, көйде жами, мектеп, ФАП, медениет еві, китапхане, почта бөлігі ве амбулатория бардыр. Шу кой, оз текрарланмас табиаты иле, ве ялы бойында ерлешкені үшін башқа мемлекетлерден келген инсанларының дықатларыны желп ете. Bana anamlar tutun koyarlar, kendilerine gün kurarlar. Öyle. Başka iş yok idi. Başka işlere tutun varırlar ablamlar, tutunlar çıkansın, varırlar yardım etmeye. Bunlar da çok büyük dilediler. Bunlar da 17-18 yaşında kızlarıydı, tutun geçirmeye varırlar. Энвер өзен башлының Ускут ве Ускутлелер китабында әвеллері Ускут көйі насыл олғаны ақында бойле малюмат беріле. Бұ балабан кой 10 бөлікке бөлінеді. О бөліклерге майле, яни маале дереділер. Әр мааленің ады бар еді. Біріншісі Хаталақ маалесі ки кой илкіде шу ерден құрылы башлаған. Екіншісі Орта маале, üçüncüsü Musalla mahallesi ve ilahri. Yukarı mahalle, Kukular mahallesi, Ardna mahalle, Hancar mahallesi, Jalali mahallesi, aşağı ve Odabaşılar mahallesi. İşte 10 mahalleden ibaret bu köyden 1000'den ziyade koranda yaşay edi. 1300-1500'de der ediler. Тарихи весиқаларға ве кой сәкенлерінің айтқанларына көре, жеңтен әвел Ускут койы Қырымның ән бұйық койы олған екен. Да, кой сәкенлерінің айтқанларына көре, о вақытлары койде 6000-ге яқын адам яшайды, эпысы Қырым татарлар еді. Да, айны шу, Энвер Өзенбашлының китабында Тукянлар ве Қаве ханелер ақында тариф етіле. Инқилаптан әвел койде 3 дане тукян бар еді. Бірі Куку Аджимет дедінің тукяны, екіншісі Хайберділерінің тукяны, бірі де әрменлерінің, яни экзаларының кі еді. Тукянларның бір сырада Ускутте 7 дане қавехане чалыша еді. Бұ қавеханелерде эксері, қаве, чай сатар еділер. Онда келіп,
Oturur, rahatlаныр, kahve, çay içip sübetlешir, vakit geçirir ediler. Ускудның içinde uç dani çeşme, 12 dani kuyu бар еді. Бұлар Уркуметның, Қаршықы ve Cami'nin çeşmeleridir. Koyunun kuruluşu da acayip еді. Bir mahalleden diğer mahallege, mesela Hatalaq mahallesinden Kuku mahallesine baksan, kozunun ogune çok güzel bir manzara açıla. Evlerinin damları tum-tuz, birinin evinin töpesi başkasının azbarı еді. O evlerinin üstünde toylar ötkere edilir. Yüzlerden adamlar muzikanen Koran tepe edilir. Biz endi bilirim. Didilerimiz haytırdır yayladan illa bir hucak bir sırtına 2-3 ağaç alıp getirirler bunda yakmaya. Bunda böyle yok idi ağaçlar. Bundan dağlardan getirip 60, 70, 80 yaşına dide koyardı sırtına bir yükçük ağaç ilgilirdi, yakardı. İşte öyleydi. Hıyınlık idi, hıyınlık. Ama biz başka yer, didilerimiz, bukanalarımız bir şey görmediler. Onlar belirler Uskut, stolica Krım'a. Uskut'te toylar adet üzere noyabr-dekabr aylarında bağ işleri bitken son geçiriliydi. Kımer'de bir kunde 4 toy olğanı da kayıt edildi ve akşam üstünde toylar oyun, kulku ile şu damlar töpesinde karanlık düşkenge kadar devam etdi. Uskutlular Ostuğan köyüne avdet olunğandan son Мына шу güzel Cami'ni yanıdan tıkladılar. Bugünkü günümüzge ise şu Cami'nin kapıları her bir Müslüman için her daim açıktır. Aman çeşme, canım çeşme, Muhammed'ini görmedin mi? Şimdi bunda abdest aldın, doğru gitti camesine. Meşhur Uskut Camisi, Kırım Yarımadası'nın en büyük camisi gibi sayılır. Görgeniniz gibi, şu cami 3 katlı iken, Uskut Camisi 1825 senesi Kiyik taştan ve Balaban taş bloklarından yerli ehali tarafından kurulgan. Koy sakini Tayir Ağa Dağlı da şu camini o vakitları Türk mimarları yaratkanını tarif etti. Kıyık taşını beraber kurdular. O zaman öyle şey yok idi. Çement de yok idi. Nesin diyekti? Kireçine beraber kum. Kireçi de onda dağdan tapıp, onu sondurup, kireçine kumla koşup, çement yerine yaptılar. Duvarları da 80-90 santimetre caminin duvarları kalınlığı. Kıyık taştan yapılmıştı. Şu güzel ve ayrı bir ustalıkla kurulgan caminin kapıları her bir Müslüman için açık ola turgan. Lakin Kırım'a Sovet hükümeti kelgeninin Uskut Camisinden kinoklub yaptılar. Yüksek minareni ise yıkmağa tırıştılar. İki oğuzu ip baylap tepeye, iki oğuzun çektiler, yıkmaya olmadı. Sonra daha iki çift oğuz baylap 4 oğuzla beraber yıktılar, yıkılmadı. Kıyışıp kaldı. Kıyışan son adamlar diye bu niye yıkılmadı? Onu o yapan adamlar da bu dünyaya yok idi. Nasıl yapılmış? Son başladılar o taşları açmayan, baksalar taşların arasında teşik vardı, ortasına kurşun dökülmüş. Niçin kurşun dökülmüş? O bayla armaturu yerini pek tutaydı, sağlam. İşte son bunu 2008 senesi şimdiki zamanda yani teknolojiyle beraber Türkler gelip bir ayın içine koterdiler. Kirpiçli uzun özleri onda fundament yaptılar bile. Bir şey koymadılar. Bağlama bile kirpiç hesabıyla bağlama yaptılar da formalarının tutay öyle.
Да, Таирага жами деварларыны яраштырып турган араб уруфатындагы язулар акында икәе етті. Шу язулар жами курулган вакытында хусуси бир техниканен япылганы үчүн боя пек яхшы алда сакланган экен. Бүгүн шу язулар назарымызны кубандыра. Жамины клубка чевиргенде шу язулар көрүнмесин деп дуарларынын үстүне кабаслауны яптылар. Ләкин шу кабаслау әрдайым түшеді. Шу шейни япкан инсанлар бу адисеге пек шашайдылар. Не үчүн бөле олганыны кимсе аңламайды. Бүгүн исе жамимыз биздин семейдешлерибизге тола, дей кой имамы Риза Куртаметов. Mesela bayram namazlarımıza bir 200-300 yakın adamlarımız geliyor. Cuma günleri 30'a yakın geliyor. Bir yavaş yavaş çoklaşıyor inşallah. Pazar günleri mesela tatil günleri ders yaparız. Büyüklerden başlayıp, yaşlarımıza başlayıp çağırırız. Böyle sualler var, cevaplar veririz. Dersler var, dersleri alvarırız. Эбетте, dindaşlarımız birleşip, oz dinini saqlamak maqsады ile, mında da musulman üçün farz olgan ibadetlerini qılmak niyetne, yaş nesil oz dinini bilsin dep, usku jamisini yanıdan tıklediler. Ләкин шындылык bizim семейдешlerimiz жаминын гайрдан тиклемесini, яни тамиратны екунлемек үчүн ярдымга мухтажылар. Ускут көйүндө де bizim эсли башлы, икметли ве мераметли, тилимизни ве урф-адетлерimizni саклап келген картларымыз яшамакта. Бойле картлардан бирisi Узейир Картбаба Сахтудыр. Узейир Картбаба onun ускутлы бабасы Абдулмеджид Картбаба эвелері мында оз эуны насыл етіп құрғанынен бізнен пайлашты. Babam 32 senesi bu yerde nemiz var idi bizim, kantoramız. Onun demek işçi adamı Kırım Tatarlıydı. Son vardı dedi, unuttum onun adını. Ben dedi evleneceğim dedi, bana toprak vermişti. Bu yerde ozen akay. Şimdiden de su yok. Ozenden uyana Abdülmecid dedi, bak o toprağı gördün da var o yerde ev yap. O da bulur işi. Тогда bu millet bilmezdi, вообще Kırım milleti. Öyle olacak işte 3 yıldan sonra çıkaracaklar hepsi. Babam 6 yıl ev kurdu. Bana bu yerde eski evler hepsi taştan kuruldu. Ha böyle keserleri taşları da duvar yapırdı, o şimdi taştan. Кой сакины Жуваир Картбаба Сейит исе, onun баба деделері үчүн туған көйіне насыл етіп авдет олынғана қында икәе етті. Endi Uskut'te derdik. Geldim 99. senesi Uskut'te. Bunda başta hul yürmezdir. Yalı boyuna bir anam rahmetli. Hepsimiz kadimler denize varırdık, yuvinurdık. Saat 6'larda уже часовойlar abli kupeklerine gizerler, huvarder, идите в поселок, ищите себе квартиры, здесь запрещается. Evvelleri Uskut'te 400 gektardan ziyade yüzüm bağları, 300 gektardan ziyade alma, armut bahçaları, olarının etrafında tizilgen selbiler koyunu da ziyade yaraştıraydı. Koy halkı evvel ezelden bağ-bahçılık, ayvan asravcılık, tutunculuknen oğraşkan. İşkır adamlar geceleri bile fener yarığında yağmur sularını arıklarga toplap, ekin meydanlarını, bağ-bahçalarını suarıp, şerbet gibi altın tuz meyvalarını yetiştirip, şöhret kazanğanlar. Son mal yaylaya bütün sabah barda giderler,
яйлая, а енді Христа башларды сух, кетірдер бұнда маллары. Ну, онда халқын маллары да çok еді. Бұл чубанлар her zaman yapardır. Yağ yapardır, katık yapardır, her bir şey yapardır. Son kimin malı var, onlara bulup verirdi. Bunda hayvancılık pek az idi. Ya evler birbirinin üstüne yaşamanın ya hepsi tırışırdı. Tipiye güçmeye yapmaya evler. Bunda tekrar dozuldukta şimdi başka şey olur. Sepler. Көй сәкинлерінің лафындан оларға оз көйлеріне қайтмаға рұхсет бермеген еділер. 90-нчы еллары мында яшаған халк о кадар шу ерлерде доған инсанлар ве оларның несіллеріне қаршы чыка еділер. Бір күн аз қалды, бұйық бір шамата қопачақ еді. Ләкин бізім халқымыз бұна yol бермейіп, оз туған көйіне олған. Бұтын ақларны ел-елдан озуне қайтармақ тырышты ве оз мақсадына етті. Böylelikнен Зульфинар қартана фука, ускутке оз балалары иле Авдет олуна. Зульфинар қартана тамамшу койды. Сургунлуктен эвел 1933 сенесі доғды. Мындакы яшайышыны Зульфинар апте тек севінчнен хатырлай. İlahi sülerdik cenazelerimize, boşu durmazdık. Kademleniksimiz varırdık, yaraştırırdık, halkı yaraştırırdık, halkımızı. Hepsi güzel idi. Көй сәйкенлерінің айтқанларына көре, жеңктен эвел мында 5 дәне орта мектеп олған екен. Шу мектеплерде әрбір чаресі олған бала тәсіл алайды. Зульфинар апте турку сөйлемекні балалықтан севеді. Бірде-бір туркуны той жиында ішітсе, оны аман ezberlей еді. Men yaşadım, yaşadım, yaşlık nedir bilmedim. Ләкин бұтын терен дағлар ішінде ерлешкен көйгеді 18 майыс 1944 сенесі халқымызны оз ватанынан көчірген солдатлар етіп келділер. Бұ қара күнні қартанай бүгін хатырламақта. Biz 10 dene balaydık, kadimler var idi. Birini uyatırım, ben tikaran balabancaydım. Kadimler ifak idi. Ebazer, Gülnar, Mediniçik, Alimiçik, hepsi ufak idiler. Son biz vardık, tuştuk Fergana'ya. Fergana'yalar gittiler, bizi düşürdüler. Eşek karanlarının içerisine sipirdik de eşeğin sidige kuruyan son biz girdik onda içeri oturduk. Bala çağı, 10 tane bala. Öyle de gungurduk. Allah'a şükür bana bir kararçık yaşarız. Şimdi bunda gelen son ev yaptık, yer yaptık gene günümüzü devam etti, yaşamımızı devam ettirdik. Әрбір ағырлықтан ве қиынлықтан кечкен халқымыз бір шейге бақмадан оз ана юртуна қайтмақ үшін чоқ еллар девамында көрешті. Бұл көрешде нафле кечмеді. Шындылық халқымыз оз ватанында шен шырамет бірлік олып яшамақта. Бізім нөбеттікі қараманымыз Зульфинар аптенің үйген қызы Айше ханым Фукадыр. Ускутке келген әрбір қырым татары Ускуттыр. Мерамет ile şaka etti Ayşe hanım. 92 senesi mayın sonu 23'üne biz geldik tuştuk Ahmedcik'te. Bir iki gün oturduk onda, sonra dedik varayak Uskut'u göreyik da haytayak Ahmedcik'te. Geldik tuştuk Uskut'e. Ahmedcik мы забыли. Нам он уже так не нужен, как
Хотя бунда было очень грязно, уруслар бахмадар. Но все равно родное. И оно нас не отпустило. Гелик тушту хадашмы янна. Эн күчүгүмүз Литвия бундай бир жылдан зияде яшады. Бир кызчыгы бар эди, иште хужасын. Гелик улардын янына в одной комнате биз яшадык баягы. Бир жыл, 2 жыл яшадык. Сон улар яптар ивлерне бир комнатасына. Сон улар кичтер ивлерне без халдык общежитие япшым. Авледа агыр вакыт иди. Но халк бири-бирине добрые были, мерхаметлейдер. Herkes el tutardı, herkes поддержка yapardı. Evde ağır olsa da yola çıksak da biz yaxşı derdik. Öyle 1-2 yıl geçti. Эшіткеніңіз кібі ұскут шевесі Қырым татар тілінде олған башқа шевелерден біраз фарқлана. Лекен бір ұскутлі, қарты, құрты, бала чағасы оз тіліні ве эсасен шевесіні ұнытмайып, оз ара тек оз шевесінде лаф етмектелер. Бұны да бізім нөбеттікі қараманымыз Фатиме ханым Аблекимова таздықлап келмекте. Biz Özbekistan oldukta, bala oldukta, babam rahmetli bize Rusça laf etmeye koymazdı. Evde girseniz, только tatarca, bir şey sorasayın Rusça, ben bilmiyorum, ben anlamarım deyip neterdi. Biz anamla babamla kuru tatarca laf ederdik. Hepsinden tatarca. Rus komşularımız var idi, onunla da tatarca laf ederdik. Türkler var idi, komşularımız, onlarla da tatarca laf ederdik. Hepsimiz tatarca laf edip, dilimizi bozmadık da, unutmadık da. İşte ballarımız da şimdi tatarca laf ederler. Torunlar indi bir laf etsin anlay bir anlamaylar. No gene laf etmeye niterik biz onlarla. Көргеніңіз кібі бүгінгі программамыздың қараманларының соядлары пек гүзелдір. Я эвеллері ұскут көйінде насыл лағаплар олғаны ақында білесіңіз ме? Озы ұскутлілер оз ақында біз шақайжы бір халқымыз деп айталар. Олар эвелезелден бірі-біріне лағап береділер. Шу лағаплар инсанларға өйле япышайды де, шунын үшіндір вақыт кечтікче лағаплар соядларға айланайды. Бойле лағапларының парлақ месалері болардыр. Халақ бұл фухаре дегені. Харабибер бұл лағап инсан ярамас олғаны себебінден қойылды. Харачық есмерудыр, гогош, кокуш яда мысыр дегені. Долу, мазалыдыр, севри, кескін, ачықтан лаф еткен адамдыр. Ве хаталақ, дугу, чинарджы, хурдеде, янмышбаш, араб, татали, чарық ағыз, канакар, асаба, барбу, ғуту кыбалағаплар бүгін ұскутлілер арасында қоланмақталар. Мектеплерде кечірілген Қырым татар әдебияты дәрслерінден эпіміз ырғат қадыр шайырымыз ақында пек яқшы білеміз. Шайырымыз ise ұскут көйінде дүнияға келе. Да күчік бала олғанда оксус қала, оның үшін ырғат олмаға мечбур олған еді. Оз туған көйіне шайырымыз мұнашу дүлбер сатырларны бағышлады. Дам-дам олып, денізге бақасын. Севіп сайған зейнетлі туған койы. Күн доғышқа көледі ясланасын ләле чечек мейданы. Туған койы. Сенің дүлбер тұрышын, құрылышын, дам-дам ұсты, дам олып көрінішін. Қырлар бойы бесеніп сүзілішін. Қарт тарихны андыра. Туған койы. Кен көкреклі егітін, чатмақаш қызын, чайырларда отлаған қаракоз қозын, улу yolға ташлаған аяқ изын, яны омур арада туған койым. Эулерінде эксіклік олмасайды, яш несілге чалт аяқ қоймасайды, улу несіл ғафлетке далмасайды, ишін кері қалмас еді туған койым. Ешіл чайыр чадрын, серін ялын, ачық көксын,
айтылған мешур дағын, ялы бақчан, севімлі юзум бағын, яш гонлюмны жоштура, туған койым. Бүгін ісе тарих ізлері программасы гүзел манзаралы Ускут койы ақында тариф етті. Егерді сіз оз койыныз, яды шеріңіздің кечміші, веземаневи аяты елі пәлішмаға істесеңіз, бізге мұражат ете білесіңіз.